prođe. I evo sada nastavljamo da listamo dnevne novine, da komentarišemo ove udarne teme. Gospođa Zorana Mihajlović, nekadašnja ministarka i potpredsjednica vlade s nama. Dobro jutro. Dobro jutro. I Sava Stambolić, politikolog. Dobro jutro. Hvala i vama što ste s nama ovog jutra. Pa evo da krenemo možda od današnjeg datuma, 22 godine od strašnog pogroma Srba sa Kosova, praktično jednom velikom izazovu. Da, dokle god je takve prištinske vlasti Srbima, to što to jeste bilo tako. Sad, dolaskom Vučića i SNS na vlast, stvari se tu menjaju na sve moguće načine, pokušava se zadržati, znate, za nas je najvažnije da zadržimo Srbe na Kosovu i Metohiji i da oni imaju jedan normalan i kvalitetan život. I čak i ova najava, recimo, predsjednika kada je predstavljao ovaj plan Srbija 2030-35 i najava da ćemo mi da idemo dole, da pravimo put ka ove Kosovskoj Mitrovici i sve drugo što se radi prethodnih 12 godina, govori u prilog tome da Srbi imaju svog predsjednika, to jeste Vučić, i da imaju Srbiju koja je tu. Dakle, mi smo svi Srbi, učinit ćemo sve što možemo da njima svakako život bude bolji i kvalitetniji. Da. Evo isto pitanje za vas, gospodine Stamboliću. I posebno kritike oni koji su protiv aktuelne vlasti. To ima nešto što je... Apsolutno nisu realni. To su veoma opasne zlonamerne manipulacije. Uvek je Beograd za sve kriv. Nekim medijima iz Beograda, nažalost. Priština ni za šta, Kurti je sjajan, divan, nikad iskreno govori narodu. Mi ne možemo ovog trenutka sprovesti u potpunosti svoj suverenitet na Kosovu i Metohiji. Ne možemo silom ništa rešavati. To je upravo ono što Kurti želi, da u ovom trenutku nekakvog globalnog sukoba prikaže Amerikancima bilo kakvu našu intervenciju kao, eto, nož u leđa, pokušaj da se Americi napravi haos dok ona ima neke svoje projekte na drugim delovima sveta, da smo mi nekakve sluge Ruske federacije i tako dalje. Dakle, žele da nas uvuku u jedan sukob gde bismo ušli suštinski u sukob sa NATO paktom, sa celokupnim Zapadom. To je ono što mi ne možemo da uradimo. I onda je potrebno i nužno. Jutra od rektora Prištinskog univerziteta sa sedištem u Kosovskoj Mitrovici, kako sad to sve funkcioniše. Ali evo, gospođo, hteo bih da vas pitam, dakle, ovo što je i Sava spominjao, zašto je nemoguće da i najlakše može da nađe zajednički jezik? Pa, znate šta, to je pitanje od $1.000.000, zato što mi definitivno imamo sve ove godine i određene medije, i određene struje, i određene interese koji su najmanje srpski. Dakle, i to... Studenata u blokadi, one vole često da se oglašavaju na tim svojim društvenim mrežama, posebno na X-u. To je zapravo kad hoćete saznate nešto što oni misle, jedino tamo možete to pročitati. Međutim, evo, nema, recimo, kada je reč o statusu Kosova, pa čak ni tom, pitao sam gospođu Mihajlović oko pristupanja Evropskoj uniji. Dakle, neke velike teme koje jesu zapravo neka strateška budućnost Srbije, uz naravno razvoj, dnevnu politiku i tako dalje, ali oni su sad pretenduju da uzmu vlast na sljedećim izborima, a zapravo građani Srbije ne mogu da čuju, ne znaju šta ti ljudi misle o tim strateškim temama. Oni su otvoreno rekli da je to njihova strategija trenutna. Oni su govorili na plakatarskim medijima o tome da je onaj ko nas pita šta su naše ideje i šta mi hoćemo, naš neprijatelj, i nemojte to da radite. To su poručili svojim novinarima, ali smo videli tokom ovih prethodnih godinu dana, mnogo puta su oni zapravo otkrivali taj odlazak. Stoko protiv toga. Postoji struja koja... I kako bi onda to zapravo, kakva bi sinergija bila te neke... Pa ne, nemoguća je. Znači, njihova jedina politika je Ua Vučić i samo da se sruši ova vlast, a onda bi sutra dan došlo do potpunog haosa u zemlji. Znači, mi prvo što, naravno, mi ne znamo ni imena tih ljudi, vidimo da koriste neka kodna imena, da su... To je jedna potpuna, naravno da kogo zloupotrebili Vidovdan kao praznik, kada su ljudi ispred Skupštine proglasili za neke Turke u čadorima, kada su napravili tu vrstu polarizacije da kažu ne, ovi su neko strano telo, mi smo sad odjednom pravi neke srpske patriote, to su uradili tog 28. kada su videli da ona građanska priča od 15. marta nije urodila plodom. Znači, pokušavaju, poigravaju se sa raznim temama i da igraju se sa tim nacionalnim osjećanjima, ali sada najnovija je strategija, nećemo reći ništa. Nećemo otvoreno govoriti ni o čemu, da ne bi slučajno, da bismo zadržali taj sinergijski efekat koji je lažan. Da. Prošlo je, evo, i godinu da... Pre svega pokazala svoju snagu i država je brinula o svakom građaninu.
I kad oni kažu da se vlast plašila, to je pogrešno. Ne, država je vodila računa o svakom građaninu bez obzira da li je pripadao toj... Na skupu predizbornom u Bajinoj Bašti izjavio te golorukom narodu misleći na zvučni top. Vi slažete i sa gospođom Mihajlovića, evo što je i Vučić rekao da je to bio dan kad je zapravo Srbija bila na nekoj vrsti vage, da li će ući u haos ili će država biti odbranjena? Apsolutno, to je bio jedan dan kada sam recimo ja gostovao na jednoj televiziji gde smo čuli jasno istu činjenice da... Velika većina očigledno nije bila spremna i na svu sreću da radi bilo kakve nasilne metode. Apsolutno, i ljudi su se razišli potpuno uredno, ne zbog bilo kakvog zvučnog topa, nego zbog toga što prosto nisu ni imali nameru da učestvuju u bilo čemu. Šta kažu predstavnici vlasti? Vidimo i da je predsjednik Srbije dosta uključen u tu kampanju i neki ministri. Sad, ljudi koji kritikuju kažu previše funkcionerske kampanje. Međutim, šta čujemo s druge strane? Ko šta nudi? Ja sam bila u vlasti 10 godina i također sam na pozive... Vi kažete. Bilo je prvo, predsjednik Srbije rekao 7-3 i da su njegovi politički oponenti praktično u prednosti, da su oni favoriti. Ali kasnije promenio mišljenje. Pa baš zato što je to rekao, zato će biti 10-0. Zato što on jako ozbiljno shvata i u manjoj opštini da postoje neki... Pošto smo, evo, moramo završavati, nas čeka rektor univerziteta u Prištini. Hoću da vas pitam, pored ovih izbora koji stižu 29. 24. čini mi se je i ovaj krajnji rok za postizanje dogovora, licence za NIS i zapravo konačnog dogovora između MOL-a i Gazprom Njefta, odnosno ruskih vlasnika NIS-a. Hoće se to desiti? Kažem, ja očekujem da će se licenca produžiti. Da li će se do kraja samog završiti potpuno i doći do potpisivanja ugovora? Mislim da je geopolitička situacija vrlo komplikovana i da MOL-u nimalo nije lako. Dakle, MOL ne dobija sirovu naftu od družbe, pokušava da to uredi sjajno. Hvala mnogo. Nekadašnja